Ubuyobozi bwo muri Afurika y'Epfo bwatangaje ko abaririmbyi 45 ejo kuwa kane bapfiriye mu mpanuka ya Bisi yahanutse ku kiraro kiri ku musozi bavaga Botswana bagiyeyo mu materaniro ya Pasika. Muri Madagascar naho ubuyobozi bwaho bwatangaje ko umuyaga wiswe Gaman wahinduye icyerekezo ku buryo butunguranye ugahitana abagera kuri 11. Naho muri Senegal Basi watorewe kuba perezida yakiriwe n'uwasimbuye ku butegetsi Perezida Macky Sall mu ngoro ye. Guhura kwabo gushimangiye ko guhererekanya ubutegetsi bizaba mu mahoro n'ituze. Muri Uganda abarokotse ubwishanyi bw'abarwanyi ba Lord's Resistance Army bavuze ko impozamarira baherutse kwemererwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ingana na miliyoni 56 z'amadolari dahagije mu gihe bagorwa no kwakirwa muri sosiyete kandi bakigendana ibikomere. Turangirize n'ubundi muri Afurika y'Epfo aho itsinda ry'abashinzwe kurinda inyoni ku gice cy'inkombe z'inyanja muri ibi bihe bya Pasika basaba inkunga yabafasha kubungabunga izindi nyoni zitwa penguin bemeza ko zigenda zicika.